Yes, reka nongere mfata akanya mbasuhuze ndetse mbahe ikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Ni muhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho, ni kubivugwa ibitangazwa ndetse n'ibikorwa, ni ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afurika y'Ibiyaga Bigari. Turebera hamwe akantu ku kandi, ni munyemerere dusangira impamba y'amakuru azindutse, turibanda cyane ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ibintu byacitse byadogereye bikomeje gusubira ubibisi uko bwije nuko bukeye. Imirongo y'urugamba ikomeje kugenda yumvikanaho icyitwa ibiturika by'amasasu y'imbunda ziremereye zizoroheje ku ruhande rwa M23. Biravugwa ko bari kwitegura intambara. FARDC nabo nuko aho barasanira ngo iyi ni imyotso, imishiririzo yo ni mukanya gato. Bimeze bite? Turibanda cyane imasisi turebere hamwe ibiri kuvugwayo. Haravugwa imirwano ikomeye cyane yabaye amagasa yubuye hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na Wazalendo ifatanyije na FARDC muri teritwari imwe mu zingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru. Axe za Kazinga rwongeye kwambikana. Turibukiranya byinshi ku makuru yaranze Kazinga cyangwa se imirwano yaranze hano ikazinga muri uku kwezi kose kwa Werurwe 2026. Hafuzwa amakuru menshi tuza kwibandaho. Hanyuma ikindi tuza kubabwira gatanu ku kandi, murabizi ko M23 imaze iminsi iri ku duce tw'ingenzi muri teritwari ya Warikare n'utundi duce tw'ingenzi cyane muri teritwari ya Lubero. Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, twagiye tubigarukaho. Abasesenguzi bati M23 ihisemo kurekura utu duce kubw'impamvu itanganururo, abandi bati ni ugutsindwa dore ko abakorana rwa guverinoma Kinshasa batangiye kwikomanga ku gatuza bavuga bati imirindi y'ingabo zacu yatangiye kwirukana imirindi y'ingabo z'amahanga, bavuga ngo ni RDF kubera ko bashinja u Rwanda kuba rwohereza ingabo mu Burasirazuba bwa Kongo. Ngo none aka kanya ibice bari kurekura bisobanuye ko rwose ari insinzwe no kuba nta bushobozi bwo gukomeza kubigenzura. Murabizi neza ko havuzwe irekurwa ry'uduce two muri teritwari ya Warikare, uduce two muri teritwari ya Lubero, ariko hanagaragaye n'amavideo agaragaza uburyo M23 yari ku duce mu buryo budasanzwe. Ubwo twibanze cyane nka Lubero, hari ku duce tw'ingenzi two muri teritwari, agace nka Kipese, utundi duce tw'ingenzi agace nka Munyakondomi, Ivatama, Ilambula, Luseke ndetse na Musimba. Utu duce twaje kurekurwa turujya mu by'ukuri abaturage batwo basigara mu kangara tete bavuga bati bigenze biti. Abenshi bati M23 niki kiteye gukora ibi byose tubonye ahangaha. Irekurwa ry'utwo duce ryakurikiwe n'itangazo rya General Muhoozi Kainerugaba, ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, avuga ko igisirikare cya Uganda UPDF cyari mu bice bya Mahagi na Lubero bigiye kurekura cyangwa se izi ngabo zigiye kurekura ibyo bice. Abenshi bati biniki, ese UPDF yari mu mikoranire na M23 cyangwa se bagiye gukora deployment mu bindi bice? Ibyo byose bikivaho mu gace ka Warikare havuzwe ukurekura uduce tw'abarwanyi ba M23 muri Axe Zampeti n'ahandi hagiye hatandukanye ku mirongo yerekera Pinga muri teritwari ya Warikare. Inzira za Karembe, Kashuga, Mweso abariyo bahamije amakuru yuko bari kubona abarwanyi ba M23 bamwe basohoka abandi binjira. Ibi rero byakomeje kugibwaho impaka. Ni munyemerere muri aka kanya turebere hamwe icyo M23 itangaje kurekurwa ry'uduce tw'ingenzi yagiye irekura muri iki cyumweru dusoje. Mbabwire noneho ibisobanuro M23 itanze. Turabiva imuzini muzingo muri aya makuru. Turanyarukira mu Minembwe ntibugicya bataraye Rwantambi abahangaha. Ibitero bya drone byongeye kubura mu bintu bikomeye cyane cyangwa se n'intambara ikomeje gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo. Turabikomozaho abo abaturage rero mu bwoko bw'Abanyamulenge bose amarira akomeje kuba mariba. Abasenga ni basengera bariyo. Niba ufite umuvandimwe wawe, mubyara wawe, musaza wawe, sogokuru, nyogosenge, uwo mwaba mufitanye isano wese cyangwa se n'inshuti uri mu Minembwe, umusengere kubera kangaha ibiriyo birakomeye cyane. Abasirikare ba Kongo ndaje mbabwire bakomeje gutabwa mu mvuto mu buryo budasanzwe. Bamwe mu basirikare bakuru ba FARDC bashinzwe gukorana na Alliance Fleuve Congo M23. Abangaba uwo icyaha gihamye baramwica nta kindi bakora, ariko kandi ku rundi ruhande utishwe akatirwa igihano gikomeye cyane.
ahangaha rero reka tuze turebera hamwe noneho abo Kinshasa ivuga ko yafashe ibashinja gukorana na M23 harimo n'abamapeti yo hejuru barashinjwa kugira uruhare mu gushakira ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 abarwanyi bo mu ntara ya Katanga. Hari umutwe umaze iminsi urikoroje cyane uhanganye bikomeye na guverinoma Kinshasa. Uyu mutwe kandi ukaba umaze n'iminsi ufashe uduce dutandukanye two muri teritwari ya Mitraba ni muri intara ya Katanga. Hanyuma bikavuga ko uduce dutandukanye two muri iyi ntara twamaze kwigarurirwa kandi ko turi kugenzurwa n'uwo mutwe. Ndaza no kubabwira uwo mutwe wari wo dore ko tunamaze iminsi tugaruka kuri byinshi uyu mutwe umaze iminsi utangaza. Hanyuma ikindi tuza kubabwiraho Tshisekedi ari mu mazi abira aka kanya birakomeye cyane ibye byashoberanye ari mu mugambi wo guhindura itegeko nshinga ngo manda y'imyaka manda ebyiri z'imyaka 10 birumvikana ntabwo zimuhagije atitaye ku kuba yaragiyeho abihawe nk'impano kuri manda ya mbere ubwo Colonel Nanga yari president wa Seni. Hanyuma atitaye no ku kuba yaribiwa amajwi ejo bundi muri manda ya kabiri, ariko aka kanya biravugwa neza ko atanyuzwe n'ibyo ngo ashaka kubanza kurangiza iyi ntambara, ariko kandi akabanza kuyitwaza muri manda ya kabiri ikarinda manda irangira iyi ntambara ntahigeze. Hanyuma hakabaho icyitwa guhindura itegeko nshinga akayobora iki gihugu mu yindi myaka, ariko anahangana ngo n'umutwe wa M23. Abandi rero bo ku ruhande rwe bamwe baramushyigikira abandi ntibamwumva. Ubwo harimo n'abadepite bagiye batandukanye bagaragaza ko batari inyuma ya President Tshisekedi. Nakwibutsa nka Bahati Lukwebo byabaye ngombwa kanegura ku mwanya cyangwa se muri Sena, bikarangira rwose uwitwa Joseph Kabila Kabange yongeye kugaragaza nyuma yuko anahigwa ahigishwa uruhindu ngo yicwe nyuma yo kakatiwe igihano cy'urupfu, anambuwe impeta cyangwa se anambuwe ububasha bwo kuba umusenateri ubuzima bwe bwose. Aka kanya akaba yaratangaje ko rwose intego Tshisekedi afite atazazigeraho. Aka kanya rero reka mbabwire ko abamagana uyu mushinga wo guhindura itegeko nshinga ntabwo ari mbarwa. Nyuma ya Joseph Kabila uherutse kwideklara ndetse nabo ba Bahati Lukwebo barinze no kwegura muri Sena, reka nkubwire ko uwitwa Moise Katumbi nawe uvugwaho umugambi wo gufatanya na Kabila mu gushyigikira uriya mutwe muri Katanga, turabigarukaho. Uyu Moise Katumbi nawe aje yamagana uyu mugambi wa Felix Tshisekedi Elias Fachibeto wo guhindura itegeko nshinga. Ndaje mbabwireho, ariko sinawe gusa ihuriro Senko naryo ryamaganye bikomeye uyu mushinga wa Tshisekedi. Guhindura itegeko nshinga biramusiga mu by'ukuri mu manga nk'uko benshi bakomeje kugenda babigarukaho. Hanyuma ikindi nza kubabwira 5-5 n'uburyo Kongo ikomeje gukina ku masezerano mashya n'Ubushinwa ashyira Amerika mu kibazo mu ntambara y'umutungo kamere. Reka nze mbabwireho, hanyuma turanyarukira Malabo. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda yahagarariye perezida mu nama, ndaza kubabwira iby'iyi nama. Hanyuma turanyarukira mu gihugu cy'u Burundi, mbabwire mu by'ukuri ibyizi mfungo zisaga 1400 zugarijwe n'ikibazo gikomeye muri gereza ya Gitega. Ndababwira ibyari byo, ndakubwira ba generali ba UPDF urabamenya neza, abo batoye muri yombi ku itegeko rya General Muhoozi Kainerugaba bazize iki ndabibabwiraho. Ndababwira inkuru nziza ku ngabo z'u Rwanda zikomeje ibikorwa by'indashyikirwa hariya Ibangi. Hanyuma ariko ndanakubwira ko Abanyamerika aka kanya batara twambutse hakurya y'inyanja ngari, Abanyamerika bakomeje gukora ibintu bidasanzwe. Bakomeje kugaragaza ko batishimiye uwitwa Donald Trump umaze iminsi utavugwaho rumwe n'Abanyamerika, dore ko noneho bakomeje gukora ibikorwa by'imyigaragambyo. Imwe mu myanzuro agenda afata n'ibyo maze agenda afata bishaka kuza kumukora kubera ko Abanyamerika bo ntibaripfana, bahagurutse bati we don't want you. Ubwo rero mu by'ukuri abateguye iyi myigaragambyo baravuga ko bigaragambije bamagana politiki ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ngo harimo intambara yo muri Iran itari ngombwa, iyabinjira n'abasohoka muri Amerika ndetse n'izamuka ry'ikiguzi cy'imibereho. Ibi byose rero ngo Trump agomba kubizira. Ariko ku rundi ruhande abateguye imyigaragambyo bakagira bati Trump arashaka kudutegeka nk'umunyagitugu, ariko iyi ni Amerika kandi ubutegetsi n'ubw'abaturage, ntabwo ari ubw'abashaka kuba abami cyangwa se abaterankunga babo babaherwe. Uyu rero aba rero n'abari gutegura imyigaragambyo muri Amerika baramagana Trump. Ese biragana he? Reka nze mbabwireho 5 Amerika ariko yaciye amarenga yo kurangiza iyi ntambara yo muri Iran itarwaniye ku butaka. Bizagenda biti itarwaniye ku butaka? Bivuze iki? Marco Rubio ni minisitiri w'abanyamahanga avuga ku ntambara igihugu cye kirimo muri Iran ngo
bishobora kurangira mu byumweru bike biri imbere bitabaye ngombwa ko cyangwa se bitabaye ngombwa ko hitabazwa ingabo zirwanira ku butaka nk'uko bimaze iminsi bivugwa. Ariko kandi Iran ikunze ikareka avuga iti ni gute si intambara yarangira mwayidushojeho, reka tuboseho umuriro natwe. Reka nzi babwireho rero. Marco Rubio yanaboneyeho kunyega Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Uyu rero yaramwise umubeshyi. Ese bimeze bite ko bakorana muri intambara bahanganye muri Burusiya? Reka byose tubive imuzini muzingo. Nyemerera rero unkandira wa hasanditse subscribe nyaboneka cyangwa sabone kugira ngo yongere umuryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe. Unkandire kuri like tubone ko ubikunda kabisa, unatanga igitekerezo cyangwa se comment, ushyire udutima muri comment unambwira aho uri, izina ryawe naho uherereye nge ngusuhuza, ariko kandi unasangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Iyi ni Ibakwe Media TV, nge ndi Fagi Kayinamura, kwibutsa ko aya ari nayo mahitamo yawe meza. Reka duhere ku kibuga cy'imirwano, ahari imirwano twakwibandaho cyangwa se twabanza nahangaha muri Masisi nyaboneka. Hanyuma shyira muri comment uti tubanze Masisi. Reka tubanze Masisi cyangwa tubanze Minembwe. Tubanze Masisi, tubanze Minembwe. Reka turebe aho dukwiye kubanza. Ubwo muri comment murambwira mbateze yombi. Okay, bati duhere Minembwe. Ariko aka kanya ndagira ngo bagwire ko kuva M23 yavana ingabo muri Minova ibintu byatangiye kurushaho kugenda biba bibi cyane. Kuva amasaha ya nijoro ku munsi w'ejo ngo bari kurasa amasasu menshi, ndetse umutekano w'abaturage watangiye kuzamba muri aka gace ka Minova. Wazarendo bari kurasa amasasu menshi muri Minova, ba profesi cyuho cyuko M23 yaharekuye. Hari n'abari gufata igikorwa cyo kuva mu bice nk'akantu koroheje, bari kubifata nk'akantu koroheje. Ubwo ndavuga bamwe, ntabwo ari bose, bakifata nk'akantu koroheje ku ngabo, ntibarebe ku mutekano w'abaturage. Ahangaha ibintu birakomeye cyane. Abaturage benshi rero bahunze, abandi baraye mu misozi, basahuwe na Wazalendo ahangaha muri Minova nyaboneka. Abari Minova nabo ni busengo basengere kuko ibyabo byakomeye cyane cyangwa se byadogereye nyaboneka. M23 ibyikora byose ifite akazi gakomeye ko kurindira umutekano, kurinda abaturage n'ibyabo. Ibice barekura bakwiye kuba babisigira umutekano mu buryo bundi. Reka tuze kugenda tubikurikirana ibiri Minova. Umutaramu wanjye rwose ambwiye ko agiye gukurikirana buri kimwe uko situation yifashe Minova. Ubwo munyemere tuze kubana tubigaruke mu makuru yacu ari imbere. Hanyuma Alliance Fleuve Congo M23 iri huriro rikomeje kwandika amateka adasanzwe. Ariko kandi reka turebera hamwe uko imirwano uko byagenze mu mirwano yabereye muri teritwari ya Masisi, aha ni muri Nokivu. Ikinyamakuru kimwe cyanditse kiti kuri iki cyumweru, ubwo ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo birumvikana, byari ku cyumweru tariki 29 Werurwe, ngo havuzwe imirwano ikaze cyane yadutse mu buryo bukomeye, yadukira mu murenge wa Osobanyungu muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'amajyaruguru, hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zaho avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare ahagana amasaha saa moya, ubwo inyeshyamba za M23 ngo zagabaga ibitero ku birindiro bya Wazalendo biherereye mu bice bya Kazinga ndetse na Ngululu. Utu duce twombi bivuga ko twafashwe na Wazalendo mu byumweru bike bishize. Kuri ubu ngo nitwa ntandaro y'imirwano yavuzwe ku munsi w'ejo. Impande zombi rero zikaba zishaka gukaza ibirindiro cyangwa se kongera kwigarurira ko gace nk'uko ikinyamakuru Actualité.cd kiri kubitangaza. Ku rugamba rero humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje. Ubukana bw'imirwano ngo bwatumye urusaku rw'amasasu rushobora kumvikana mu midugudu myinshi hakikije, harimo duce bihana imbibi two muri teritwari ya Warikare, byongera n'ubwoba bukomeye bwinshi mu baturage b'abasivile. Ni mu gihe amakuru yerekana ko abarwanyi ba M23 bavuye buhoro mu turere twinshi tw'ingenzi two muri Warikare na Rubero ndetse na Rucuru. Nta bikorwa nk'ibyo byigeze bigaragara kugeza ubu muri teritwari ya Masisi, aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane kandi hatazwi neza aho bigana. Ahangaha kuba M23 iri kuyuha kugira ngo yisubize aka gace ka Kazinga na Ngululu nahe, ukibaza utese ubundi ko utuduce ntago baturekuye kuko barashweho urufaya rw'amasasu ngo batakaze utuduce nyine, wenda baneshejwe na cyangwa se batinye advance ya Wazalendo na FARDC. Ntago ariko byagiye bigenda.
M23 wajyaga kumva ngo isohotse Kazinga, bigenze bite nko kabyaramwe? Gusohoka Kazinga bivuze iki? Kazinga twe twabwiye ko kuyifata, ndaje mbibutse icyo bisobanuye. Abazarendo ko bafite Kazinga ari bo bayifite, M23 ikaba iri kurwana no kuyisubiza. Abazarendo bafite uburyo rwose bari mu nyungu mu buryo budasanzwe. Imirwano Kazinga yatakarijwemo ku ruhande rwa ARC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise, ni imirwano yabaye tariki imirwano yabaye tariki 23, ni imirwano yari yubuye, ariko bikavugwa ko abo ku ruhande rwa coalition rwa M23 nibo bari batunguye Wazalendo na FARDC bayigabaho ibitero. M23 hangaha niyo yaprovotse Wazalendo, kuko nizo kuri iyo tariki nyine Wazalendo bari muri aka gace. Ariko mbere gatoya reka mbibutse neza, M23 yari yafashe Kazinga mu ntangiriro z'uku kwezi, ifata Kazinga mu buryo budasanzwe, igenzura Kazinga, abaturage batangira gusogongera ku cyanga cy'amahoro n'umutekano, ni muri Oso Banyungu, ndetse n'abari Warikare batangira kwizera ko ibintu byose bigiye kuba uburyohe cyangwa se tambarare, kubera ko bari babizi neza ko niba M23 iri muri Oso Banyungu ubwo bafite rezo ko byakoroha ko berekeza muri za Walowa Rwanda na za Walowa Yungu, aha ni muri teritwari ya Warikare. Noneho M23 iza gutungurana irekura Kazinga, ariko ubwo ingabo zayo nanone zari ziherutse kuva mu duce twa Ndete ndetse na Bwabo duturanye n'iyo Kazinga. Abantu batise urekuye Kazinga, urekuye Bwabo, urekuye Ndete, ibyo bintu byose bakuroze. Nuko ngo M23 hangaha yagiye ikora ibintu bidushobera cyane. Hahandi wakwibaza utese bwana Fagi ukabambaza uti M23 ivuye Kazinga bigenze bite? Akubwira nti sinzi icyo bivuze, sinzi icyo bisobanuye. Hahandi ibintu byagiye biraducanga, natwe tubura ibyo dutangaza. Noneho ukibaza utese M23 ko yari ifite Kazinga, yari izindi nyungu zo kugenzura Kazinga. Nk'ubwo ngo kugira ko Kazinga bari bigaruriye mu ntangiriro za Werurwe, byari bisobanuye ikintu kinini. M23 kwigarurira Kazinga byari bisobanuye ikintu kinini, kuko Kazinga hari hashize ibyumweru nka 2 nibwo Alliance Fleuve Congo yafashe Kazinga. Noneho n'utundi duce two muri teritwari ya Masisi, kuko ubundi Kazinga afashwe hagati muri Gashyantare, hafata n'utundi duce tw'ingenzi two muri Masisi, ndetse byari mu mugambi wo kwisubiza. Coalition yari maze iminsi bagabaho ibitero ishaka kwisubiza agace ka Rubaya. Murabyibuka urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, wari umuvugizi mu bya gisirikare wa M23. Noneho M23 iza gufata Kazinga, bihereza amahirwe akomeye cyane yo kugenzura utundi duce ngiye kukubwira hangaha. M23 gufata Kazinga, kugira ngo bafate Kazinga byabafashe gusa nabirengagije ko bafite uduce tw'ingenzi twa Ndete ndetse na Gasopo. Bafata bamwe mu basirikare bari Gasopo ahangaha ndetse na Zandete, basa nk'ababagabanyamo babohereza kwa advancinga kuri Kazinga. Icyo gihe baradvancinze ndetse rwose birabahira, bakubita Wazalendo barayibabaza cyane, bayisubiza mu buryo bworoshye cyane. Noneho iyi Kazinga kandi ikabiherereye nanone mu mayira yerekera ahitwa za Buhimba, aha ni muri grupama n'ubundi ya Walowa Yungu nakubwiraga hejuru, iherereye muri teritwari ya Warikare, ndetse byakorera cyane kwerekeza Gatoyi uvuye Kazinga ni mu majyepfo ya teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi. Gufata Kazinga M23 yirengagiza umumaro byari bifitiye, by'umwihariko bituma gufata Kazinga byayifashaga gusigasira nanone, kuko yasaga nk'ifite mande 3 y'ibice by'ingenzi: Buhimba, Gatoyi ndetse na Kazinga. M23 yasaga nk'izigenzurira rimwe. Ibi rero byahaga iri huriro, iyi coalition, iyi ari ARC, kwisubiza uduce twa Luke ndetse na Kasenyi, ndetse utuduce kutwisubiza byari byoroshye cyane kuko byari mu biganza byabo. Kuko kuva Kazinga wa advancinga kuri Kasenyi, ureba haduye umureba ibyo ari gupanga byose, kumushishiburiza cyangwa se kumuvudukana ukamukora muri ibyo bice, ni ibintu byari koroha cyane. Ubwo rero dutegereza ko M23 advancinga kuri za Kasenyi, turaheba ahubwo twumva ngirekuye Kazinga biradushobera. Byaragoranye cyane. Abantu bo muri Walowa Yungu bari biteze ko M23 igiye kubatabara, baraheba.
abo muri Walowa Uloba aha ni muri Walikale bari biteze ko M23 zivi Kazinga zikaza kubatabara baraheba. Aba Walowa Rwanda iyi ni groupement yo muri territoire ya Walikale abaho baraheba. Ariko aka kanya biravugwa ko M23 yezenutse isa nishaka kuvuguta umuti w'ibibazo bya Kazinga, iradivansinga, irasana na Wazalendo bakoreshwa imbunda ziremere ndetse n'izoroheje, ariko ntago byigize bikona ko M23 yigarurira aka gace. Ubwo baracyakora icyo bita kugundagurana ngo barebe ko bakwisubiza ko gace. Mwabantu mwe nta resulta z'imirwano twari twakira ngo tumenye tuti byarangiye bite, ariko ngo hamenetse cyitwa amaraso y'Abazalendo ku rwego rwo hejuru. Turakomeza gukurikirana ibiri gutangarizwa hangaha. M23 kandi yateye utwatsi byo kuva mu bice bimwe yari yarafashe. Mutese bimeze bite ko yarekuye ibice kandi tuba twarabigarutseho. Iri huriro ryatangaje ko ibikorwa birimo kugaragara ku mirongo inyuranye yo ku rugamba ari bisanzwe byo guhinduranya imitwe y'ingabo. Ni nyuma y'iminsi bivugwa ko barwanyi baryo bari kuva mu birindiro byabo byo mu bice bitandukanye muri Kivu ya ruguru. Mu butumwa bwashyizwe hagaragara kuri X ni ku mugoroba wo ku munsi w'ejo, umuvugizi wa AFC M23 yitwa Lawrence Kanyuka ni mu bya politiki yagize ati ibikorwa birimo kugaragara muri iki gihe ku mirongo inyuranye yo ku rugamba bijyanye gusa n'ihinduranya risanzwe kandi ry'amayeri y'urugamba ry'imitwe ya M23. Yongeraho ko M23 ishishikajwe buri gihe no kubahiriza neza ingamba z'icyizere zo muri gahunda y'amahoro ya Doha, kandi ko yiyemeje kurinda abaturage b'abasivile ndetse yiteguye kurandura inkeke iyo ari yo yose kuva aho ituruka. Hanyuma ku ruhande rwe umuvugizi w'ingabo za FARDC yabwiye radio BBC ko ntacyo bari bagira cyo kubivugaho. Ni mu gihe guverinoma ya Kongo nayo nta kiratangaza kuri aya makuru. Ni AFC M23 kandi itangaje binyuma yuko muri iki cyumweru gishize nyine nkuko twabitangaje yagiye kuri ibice by'ingenzi muri Walikale na Rubero isubira inyuma, bikemeza ko ari umusaruro w'ibiganiro biherutse guhuza Kongo n'u Rwanda i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi meya w'umujyi wa Goma Yukatembo Faustin aherutse gutangaza ko M23 iri kwitegura ibiganiro bya Geneve mu Busuwisi, kandi ko rwose izabiganira neza cyane na guverinoma Kinshasa ikomeje kugaragaza mu by'ukuri kwidakiza imbere by'ibiganiro. Ariko M23 kavuga iti twe dushyize imbere amahoro, nago kuba tugenzura ibice ari cyo kintu kitugira igihangange. Turifuza ko ibiganiro bigenda neza kandi ibyo twemeranyije bigashyirwa mu bikorwa, nyamara Kinshasa yo ikomeje kuba cyakira ingiti gitose kitiyoroswe ivuga iti ntabwo ibyo bitureba, turakomeza kugenda dukurikirana buri kimwe. Hanyuma muri Minembwe ariko aka kantu ni kari trick M23 kurekura biriya bice, ndagira ngo mumbwire uko mwabifashe. Mumbwire uko mwabifashe rwose, mumbwire muti buri wese afite icyo yabivugaho, ni mumbwire. Mu Minembwe naho biravugwa ko ibitero bya drone byongeye kubura mu ntambara ikomeye cyane yakomeje gufata indi ntera muri izi axes za Minembwe ni muri Kivu y'Epfo. Amakuru aturuka mu misozi y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo agaragaza ko nubwo kuva mu masaha ya kare ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 29 nta mirwano yari yabaye mu bice byinshi bya Minembwe, ku mugoroba w'uwo munsi cyangwa se uwo munsi ngo hongeye kumvikana ibikorwa by'intambara hifashishijwe ikoranabuhanga rya drone. Ndagira ngo murabyumva neza, hifashishijwe ikoranabuhanga rya drone. Mu gitondo byabyutse ari amahoro bwira byadogereye. Izi drone z'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Hanyuma rero nkuko bigaragazwa hangaha muri aya makuru, ni drone zaje zikora icyo nakwita ikintu gikomeye cyane, kuko zaje zikora ibintu bidasanzwe. Drone z'igisirikare cya Kongo iki cyumweru cyose gishize zavuzweho amakuru mabi y'ibyo zakoze bidahesheje Imana icyubahiro niko nabyita. Raporo z'ibanze ziragaragaza ko muri iki cyumweru cyane cyane mu mpera zacyo ibitero bya drone byahitanye amatungo y'abaturage arimo inka zigera ku 10, izindi zirakomereka ndetse n'intama zararashwe zirapfa. Uretse igihombo cy'amatungo, abaturage banatakaje ubuzima nubwo ubonenya wawishweho utaragaragazwa ku mugaragaro. Ikindi cyagaragajwe nuko aya masasu yatewe n'izi drone yasenye amazu y'abaturage mu bice bitandukanye bya Minembwe birimo Gitavi,
Gakenge, Kalongi, Kalingi, Bidegu, Mikenke ndetse no mu mujyi wa Minembwe rwagati, cyane cyane ahazwi nka Madegu. Ibi byatumye benshi basigara iheruheru batagira aho bakinga umusaya. Umuturage umwe utuye muri ibyo bice yagize atyabwira imboni yacu ati rwose twari twiriwe neza, ubwo yavugaga ku buryo babyutse ari amahoro ariko bukira bidogera. Ati rwose twari twiriwe neza kuri iki cyumweru nta kibazo cyari gihari, ariko ku mugoroba drone yaduteyeho ibisasu n'ibibombe irundu. Ati nta byinshi turamenya kuri iki gitero, ariko yangije byinshi, yishe inka n'intama, isenya n'amazu yacu. Ibi byabaye hagati, ndetse hari n'ibyabaye hagati mu cyumweru gishize. Urumva ko ni ibintu bitangaje, ndetse no mu mpera ubwo hagati muri iki cyumweru dusoje no mu mpera zacyo ibi bidrone bya Tshisekedi bikoza amabara. Minembwe ibiriyo nakamaramaza. Nyabuneka ibikorerwa iyo na coalition abasenga ni basengera bariyo, nicyo navuga. Nahoze nsabira abantu batuye hariya, ni abasenga ni musengere abariyo. Reka tuve hariya mu Minembwe kuko ibyaho bihora arishobera amahanga. Wakumva amahanga yamagana ibitero bya drone byahitanye nka Karine Buse, ukibaza impamvu batamagana ibyica abaturage amagana buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ariko ngo Umufaransa arishwe yicuye Goma, igikuba kiracitse biravuzwe. Birambaganya ibihugu nka Ubufaransa, Ububirigi, ukumva ngo ibihugu byose byaravuze. Ububirigi, ukumva umuryango nka European Union uramaganye, imiryango nka African Union, ACOWAS. Ibitero byahangaho Minembweho ukumva ntacyo babivugaho. Niba ziba zarasha amashaza nimumbaze, cyangwa se niba ziba zishe niba umuntu adafite agaciro, ubwo niba umwirabura adafite agaciro nibyo ntazi. Abasenga musengera bari mu Minembwe kubera ko ibyaho byakomeje gukomera cyane. Bamwe mu basirikare bakuru ba FARDC bashinjwe gukorana na AFC M23 byongeye byubuye. Umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yagaragaje ku mugaragaro ngo abasirikare babiri bakomeye bafite amapeti yo hejuru abashinja kugira uruhare mu gushakira ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 abarwanyi bo mu ntara ya Katanga. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bukuru bwa FARDC ryari rigamije kumenyesha rubanda ibibazo by'umutekano bikomeje kwiyongera imbere mu gihugu. Abasirikare bafashwe n'inzego z'umutekano nyuma yo gusenya umugambi w'ubwigomeke wari wateguye mu gace ka Mitwaba nkuko aya makuru abivuga. Aho niho rero hafatiwe abarwanyi bo mutwe wa Bakata Katanga, maze iperereza rikomeza kugaragaza ko hari imikoranire yihishe hagati y'abo barwanyi n'abantu bamwe bo mu nzego za gisirikare. Amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi agaragaza ko ifatwa ry'abo basirikare rikomoka ku murongo w'iperereza wagaragaje ko hari abafasha imbere mu gisirikare bafashaga mu gushakira abarwanyi AFC M23. Bikaba byerekana ikibazo gikomeye cy'ubwizerane ndetse n'ubunyangamugayo mu nzego z'umutekano za Kongo. Ubuyobozi bwa gisirikare bwahise bushimangira ko ubudahemuka ari ingenzi ku basirikare bose, busaba buri wese gukora inshingano ze nta buryarya, kandi bwihanangiriza abashobora kuba bafite imikoranire n'imitwe irwanya ubutegetsi bwa guverinoma ya Kinshasa. Birumvikana ko batazihanganirwa na gato. Bwongeyeho ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane niba hari abandi bashobora kuba baragize uruhare muri ibyo bikorwa. Ibi bibaye mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, aho M23 umutwe umaze igihe uhanganye n'ingabo za leta n'ubu bakesurana, ibintu byatumye igihugu gikomeza guhura n'ihungabana rikomeye ry'umutekano muke. Birumvikana mu mateka ya Kongo umutwe wa Bakata Katanga nawo umaze igihe uvugwa mu bikorwa byo kwigomeka cyane cyane mu ntara ya Katanga na Lualaba, aho ugamije ngo kugaragaza ibibazo by'imiyoborere n'imikorere y'ubutegetsi bubi. Rero ni mu bihe bitandukanye wagiye ugaragaza ko rwose ugomba guharanira ko bihinduka. Bikaba rero byarangiye uyu mutwe byararangiye ugaragaje ko bishyira igitutu ku buyobozi bwo kugarura ituze mu gihugu. Birumvikana. Hanyuma reka noneho tugaruke ku makuru ari kuvugwa cyane n'ibiri gutangazwa n'abanyapolitike. Ejo bundi uwitwa Bahati Lukwebo wari muri Sena aravuga ati nge simbishyigikiye Joseph Kabila yongera kugaragara nyuma y'uko haramaze iminsi ahagabweho igitero kikamuhusha kigahitana Karine Buse. Ariko uwitwa Moise Katumbi nawe uvuga ko
mu by'ukuri ashyigikira cyane imitwe ngirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa yavuzwe mu bufatanye na M23 n'indi mitwe itandukanye. Rero nawe yaje yamagana uyu Tshisekedi ushaka guhindura itegeko nshinga. Muri Kongo umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni Moise Katumbi niwe tugezeho, ni perezida w'ishyaka Ensemble pour la République, araburira guverinoma ayisaba kwirinda ihindurwa ry'itegeko nshinga rishobora guharurira inzira igana muri gahunda ya gatatu Perezida Felix muri manda ya gatatu murambabarira. Nuko ngo araburira guverinoma ayisaba kwirinda ihindurwa ry'itegeko nshinga rishobora guharurira inzira igana kuri manda ya gatatu Perezida Tshisekedi. Uyu ni nawe bari bahanganye mu matora y'umwaka yo mu myaka y'ejo bundi rwose muri 2024 niwe bari bahanganye muri aya matora, ni nawe wamukurikiye. Hanyuma ati ntabwo ari ukubera itegeko nshinga kuba tudafite imihanda, abakozi ba leta bahembwa nabi, abana bapfa bicwa n'inzara cyangwa se kuba nta kazi. Ibi ni ibyatangajwe na Katumbi mu kiganiro yagiranye na RFI. Ibi byatangajwe mu gihe abepiskopi gatolika nabo nkuko nababwiye batanze inama yo kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose nk'icyo, bemeza ko gishobora kurushaho gukomeza ikibazo cy'umutekano. Noneho Moise Katumbi yanatanze umuhamagaro wo kuba maso agira ati ibintu birakomeye, mu gihe asaba rubanda kuba maso ku ngamba zose zigamije guhindura itegeko nshinga. Ati mube maso ntibibi. Yagize ati ndasaba abaturage ba Kongo kuba maso bakavuga ngo oya kuri rihindurwa ry'itegeko nshinga. Dukeneye amahoro mu gihugu cyacu, dukeneye ubumwe bw'igihugu cyacu, reka twitegure rero tugomba mu by'ukuri kwirwanaho kugira ngo itegeko nshinga ryacu ridakorwaho. Ati dufite itegeko nshinga ryiza ku isi. Kubwa Moise Katumbi ibibazo igihugu gifite ntibiva ku itegeko nshinga, ahubwo ngo bituruka ku miyoborere iriho. Yakomeje anakomoza kuri Perezida Tshisekedi mu buryo butaziguye, amwibutsa intambara barwanye yo kurwanya ivugurura iryo ari ryo ryose ry'itegeko nshinga ku butegetsi bwabanje. Urumva Tshisekedi ushaka guhindura itegeko nshinga yabanje kubirwanya ubwo Kabila yari ku butegetsi, ndetse mu kubirwanya hari igihe yicaraga ku meza y'ibiganiro na Katumbi bakarebera hamwe niki cyatumira itegeko nshinga ritavugururwa. None Tshisekedi aribona inyinenge mu gihe akeneye ko ari we urivugurura ngo rimugirire akamaro. Hanyuma Moise Katumbi we yiyongereye ku bandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze kwamagana uyu mugambi wo guhindura itegeko nshinga rya Kongo nka Senateri Bahati Lukwebo natangiye nkubwira, Joseph Kabila, ariko nane wagiye witwa Seti Kikuni. Uyu nawe rwose ni umwe mu batabyumva neza. Hanyuma namwe mumbwire guhindura itegeko nshinga Tshisekedi yabifitiye ububasha mukurikije amajwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bakomeye bari kwamagana iri tegeko cyangwa se bari kwamagana aya matwara ashaka kuzana. Ni mumbwire dusangire ibitekerezo. Hanyuma amakuru afite ahuriye n'u Rwanda Imalabo ku munsi wo kwa gatandatu deja tariki 27 Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva yifatanyije n'abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muhango wo gutangiza inama ya 11 y'umuryango w'abibumbye y'umuryango w'ibihugu bya Afurika, Caraïbe ndetse na Pasifika yabereye i Malabo muri Guinea Equatoriale. Ni mu gihe imiterere y'isi igenda ihinduka, birumvikana ko n'uburyo bwacu bwo gutera inkunga ibyo dukora bugomba kujyana n'izo mpinduka. U Rwanda rwizera ko ngo OASP ni OACPS cyangwa se Organization of Africa, Caribbean and Pacific State ngishobora kurushaho gukomeza gushimangira uruhare rwayo, ntibe gusa urubuga rw'ubufatanye ahubwo ikaba n'urubuga rworohereza ishoramari kandi rugateza imbere impinduka mu bukungu. Ubu rero ni ubutumwa bugaragara ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter bya Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva, aho yageze i Malabo muri Guinea Equatoriale kwa gatanu. Yagiye ahagarariye Perezida Kagame muri inama ya 12 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye mu muryango w'ibihugu bya Afurika, Caraïbe ndetse na Pasifika. Hanyuma indi nkuru twagaruka ifite aho ihuriye n'u Rwanda, mu by'ukuri RDF komeje gutera intambwe ikomeye cyane ndetse rwose komeje kwishimirwa, aho ijya kugarura amahoro no kubungabunga amahoro n'umutekano mu bihugu bigiye bitandukanye.
Hanyuma ibanki ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica batayo ya mbere kwa gatanu zakoze igikorwa cyo kuvura abagororwa muri gereza y'abagore ya Bimbo iri mu nkengero z'umujyi wa Bangi. Igikorwa cyakozwe biturutse ku busabe bw'ubuyobozi bwa gereza bwanyujije mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kugarura amahoro muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA. Iki gikorwa rero kibanze ku gusuzuma indwara zitandukanye, ubuvuzi bw'amenyo ndetse n'ubw'amaso, hatanzwe kandi n'imiti ku ndwara zasuzumwe hamwe n'ibiganiro mu gufasha abagororwa bafungiye muri iyo gereza ya Bimbo no kugarura icyizere cy'ubuzima. ni ibyishimirwa cyane. Hanyuma indi nkuru twanyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ushobora kuba wabyumvise ariko ndagira ngo nkubwire ibyo ari byo. Abajenerali babiri bamaze iminsi bafunzwe ku itegeko rya General Muhoozi. Bazize iki? Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi ku wa kane tariki 26 Werurwe yategetse ko Major General Don William yitwa Major General Don William Nabasa ndetse na Brigadier General Johnson Namanya abaho batabwa muri yombi kubera ngo ibyaha bifitanye isano na ruswa. Ubutumwa bwo kubata muri yombi bwoherejwe ndetse bunashyirwa mu bikorwa n'umugenzuzi mukuru w'ingabo za Uganda kanaba umugaba mukuru wungirije wazo Lieutenant General Sam Okidingi. Amakuru akavuga ko rero bari abajenerali babanje gufungirwa mu gihe cy'amasaha make ku cyicaro gikuru cy'ingabo za Uganda Imbuya mbere yo kujyanwa handi hantu batwawe n'imodoka za gisirikare mu masaha y'ijoro. Daily Monitor dukesha inkuru ivuga ko yahawe amakuru y'uko kuri ubu Major General Nabasa na Brigadier General Johnson Namanya kuri ubu bafungiye muri gereza y'umutwe w'ingabo zidasanzwe ya Kasenyi, ni ku muhanda ujya Entebbe. Nabasa yarasanzwe ari umuyobozi ushinzwe igenamigambi na gahunda mu ngabo za Uganda, mu gihe Namanya yaherukaga gukurwa na General Muhoozi ku nshingano zo kuba umuyobozi ushinzwe ubwenegihugu n'abinjira muri Minisiteri y'Umutekano imbere muri Uganda. Mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi naho ntago twabura gukomoza ku makuru ari guturukayo. Ahangaha ubwo n'imbere yuko twerekeza hakurya y'inyanja ngari mu mujyi wa Gitega n'umurwa mukuru wa politiki w'igihugu cy'u Burundi, baratabariza bafungiwe muri gereza nkuru ya Gitega bugarijwe ngo n'ikibazo cy'inzara. Nk'uko amakuru atandukanye abigaragaza, kuva ku itariki ya 16 Werurwe abagororwa 1416 bahuye n'ibura ry'ibiribwa rikabije. Ibyo bikaba byiyongera ku mibereho y'imfungwa isanzwe ari mibi cyane. Hanyuma nk'uko amakuru aturuka imbere abivuga, kuva kuri iyo tariki imfungwa ntizigeze zifata ifu y'imyumbati cyangwa se y'ibigori bahabwaga. Ubu rero ngo ifunguro rya buri munsi ntirirenza igarama zigera kuri 350 z'ibishyimbo kuri buri muntu. Ni ukuvuga ngo ingano ifatwa nk'idahagije kugira ngo umuntu wese abone intungamubiri zibanze. Kuri ubu rero uku kubura ibiryo mu by'ukuri kwibasiye cyane kurushaho bamwe mu bagororwa baturutse mu ntara za kure nka Karusi, Ruyigi na za Cankuzo, cyane cyane bitewe n'uturere twabo turi kure. Izo mfungwa rero zisurwa n'imiryango gake gake, bityo zikaba zitabona ubundi buryo ku ruhande bwabafasha kubaho butandukanye n'izindi mfungwa zibasha kwishingikiriza ku bufasha buturutse hanze mu miryango cyangwa se no mu nshuti. Ikinyamakuru Source Media kivuga ko rwose ibi bintu atari bishyashya. Muri Gashyantare umwaka wa 2026 muri gereza ngo hari bamaze kuvugwa ikibazo cy'ibura ry'ibishyimbo. Uyu munsi rero ngo abagororwa batinya ko ubuzima bwabo buzangirika kurushaho bitewe n'indwara nyinshi ziterwa n'imirire mibi. Ni ibintu rero byumvikana ko bikomeye cyane muri iki gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyigaragambyo yagutse yo kwamagana ubuyobozi bwa Perezida Trump yarubuye ibera mu mujyi rwagati mu mijyi yo muri Amerika itandukanye. Bikaba rero bibaye mu gihe ubwo ni ku nshuro ya gatatu, niba twarabanye ku from day one warabyumvise, habaye imyigaragambyo yiswe No Kings. Ni mbere yigeze gukurura abantu amamiliyoni.
abategura imyigaragambyo rero bakavuga ko bigaragambije bamagana politiki za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump zirimo intambara yo muri Iran, iy'abinjira n'abasohoka muri Amerika ndetse n'izamuka ry'ikiguzi cy'imibereho. Abateguye imyigaragambyo rero bagize bati Trump arashaka kudutegeka nk'umunyagitugu, ariko iyi ni Amerika kandi ubutegetsi n'ubw'abaturage, ntabwo rero ari ubw'abashaka kuba abami cyangwa se abaterankunga babo babaherwe. Uyu nguyu Trump ntabwo ibyo ari gukora byumvwa n'abaturage ayoboye. Umuvugizi wa White House we mu Cyongereza yise imyigaragambyo ngo ni Trump Derangement Therapy Session, maze avuga ko abantu ngo bayitaho gusa ari abanyamakuru bahembwa kugira ngo bayikurikirane, nk'uko iyi nkuru dukesha BBC ivuga. Imyigaragambyo yabereye mu mujyi hafi ya yose minini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irimo New York, Washington ndetse na Los Angeles.